Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwatu fillah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Innallaha khabirum bima ta'malun. Mahuli tukbal namo in kasila sa maun kaniukatan waktu ini. Sarta itukbal na to in pamuji patuhan na to Rabbul Alamin. Dahin hawaktu pawaktu in kita niyo pini sin Allah subhanahu wa ta'ala daing ha mga piapanjari niya. Amin aun tartan tutuod siyuko kato taniyo sintuhan na to Rabbul Alamin. Amo nain pagpapanjari niya hamano siya iwan sinjin way maksud kaing magtag-ipon harap kaniya. Amo adtuin subay na to itaw halom simbigi jantong na to sarta paganggaw taan. Ini daran kita niyo piato tumtum. Lari-lari na to. Bang mag datong in adlaw Jumaat. Launta kataan in Muslim hababaw sin gumi ini. Makarungog na sadya ayat subhanahu wa ta'ala amuin daran biaratbat yung mga sila magpatumtum atungod parkala pag-agama lari-lari na adlaw Jumaat. Asura Ali Imran ayat hangga to si Vandua parman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Paut-out yung pagpatumtum kato taniyo. Inipiyang dakan sinallahu subhanahu wa ta'ala subay inhamok pamok bengkato taniyo magpatumtum. Labi luwa ingin hawabaran sin tiap-tiap Muslim magpatumtum hagin hawabaran niya.
mahuli pakalasahan niya, sampai mabut na pa, kataw-tay manghuran niya Muslim hababaw sing gumi ini. Manawag-tawag, mga sila amin matan nagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala, kabuga kamu patuhan Rabbul Alamin sin matan-matan pagmabuga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Serta ayaw kamu mengaku mapatay buat melainkan suway kamu halikusan si agama sinallahu. At ini biya kita simbihitaan suway kita maayag sing kabuhi ta di halauman sing bumi ini. Amin suway sadya kita tumaytay hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon amin diinin kakausan sin kita. Karena inidihilan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala kaluhay. Daun sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Fattakullaha mastak. Kamuha kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon amin sa kira-kira kakausan niyo. Dahod. Atin yan parkala, amin di ka nakakausan dahon, inyan to, taon ka maapan sinalaw subhanahu wa ta'ala, habang mayan, kita timatay tayo, dahil haamin tiranan, sinsara sinalaw subhanahu wa ta'ala, amulya, labay rin haamin siya sampai kato, kamu nato Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Naing mga inikatan, tambatan dasin, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, man mata alal islami wa sunnah, mata alal khairi kulli. Siyo inabutan sing tamatay, halawang ka Islam. Kata iyon siya halikutan sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamatay niya yan, marayaw katanta. Katawag ito ang magtuin subay, jagahan na to, akabuhi na to. Kaya in Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya in timbangan dakula sin kabuhi na to. Karena inuupihan na to, pangagdatan subay siya. Iwan sindahanan niya tungod sin parkala pag-agaman. Iwan sin, amunin, hidayat, diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mamaytak kalot na sinis, amunin, nakaabutan sin, wala na kaamong hatupaya makaraak pangadya maingat maksiyat isiyo-siyo in nagmisra in hinang niya iwan sin kasabunnalan matsan pag-aga maray na Allah subhanahu wa ta'ala na siya nain nakadawhat si karayawan ang bal kalaan haadlaw ba na kan. Na bang isang siya nakasulang na tanto tuon siya na nakahinang. Nandiyan Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatugtong katot kanyo. Iyahanto niya tuon biyay ka. In hadith riwayat dahing kitab bawakan sing kita Sahihul Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qal man ata'ani dakhala al-jannah faman asani faqad aba. Katahan dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam si umatku makatod sila kat
wa man asani faqad aba. Nah, kung sino ay taat ako, artinya dia terrakus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inti ayat makatulog. Wa man asani faqad aba. Ang itil ko na maayat ako, at nagmasya ano yung wala wala karta katantan na ini kaya ita na si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sabab yan tulongnya biya si Rasul sallallahu alaihi wasallam kulla bidatin dhalalah, riwayat dengan Muslim. Nah, sabab yan in pagianon bid'ah atau hinang bago inyan katan kalaungan in katan karena wayron makakuha dunhan uno-uno pakaradyaan na hinang wala na hinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam impagtag kaniya hinang bago sabab inakama Islam daan dahin sintik milma sa nagdakin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap kauman iban sin karasulan kanabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala miabot sila hanggatos tagkauhaan tag-upat nga ibu rasul iban nabi in taod sin rasul tunggatos taghangpo taglima
kauhaan taglima nakalukis sa laumansin ini Quran mahamulya. Inyan katantandaak sin Allah subhanahu wa ta'ala patiap-tiap kauman nila. Amurin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna kabidda amuin dia aksya pakatan saplag karena siya nain laungta ipus singkatan pagpasampay ring hatuhan Rabbul Alamin in yaon na laungta nakasud maun pa lauman sing Quran katantan ubos ipusan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin hanggatos upat kitab maun pa upat kitab dakuman dahin upat kitab na hinang dakuman hambuk kitab amo na ing kitab Al-Quran na in umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin iabutan simpang Hindu ini kataan umat niya hasabab yan subay ing katantan tumay maiabutan simpang Hindu indi tumay madunhan sila in naglupas sing ginhawabaran nila bihan yan mga katawtay manghuran haagama Islam. Nasabab yan, in pag-ayad sing kita niyo, tungod paparkala, ini pag-ianon, magbibisara, karunguan sing kita long niya, uno-aon haagama Islam, bid'ah hasana, na, laong, sin hambok Imam Ibnu Al-Majishun rahimahullah man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad zama'a anna Muhammadan khana ar-risalah lianna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum Faman lam yakun yawma idin dinan fala yakunul yawma dina. Nakita kau yan. Biya tak doon na ini. Adlaw yan. Najukup ko na. Kaniyo in agama niyo. Amo na yung paghaji kay napusan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haji pamaid-maid na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na yung hajjatul wida'. Na, laong niya, isiyo-siyoin, doonhan, wala nakasod palauman sin, aga mapiasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na in hinang, piatarang niya katantan doon, in mangiiban sin marayaw, hasupaya in tao taga-akal makapi, sin hikarayaw kaniya, hasupaya makapag-ayad sin ginhawabaran niya doon hayan ang pawala siya nagayad inyan katantan maghukom siya iban sin ginhawabaran niya haadlaw kana mga katawtay manghuran haagama Islam na inyan matarang nakato sin in parkala ini subay na to ayaran in ginhawaran na to. Labi luba na yari na kita niyo halikusan sin pit na mataod. Jimato. Sarta inpit na labi imbo gat sinaulihan deng sin nakauna. Bihan yan. Kahit na lang niya apabila dumatong im mga pit na pangdaakan sin mga sila nakauna rin kato taniyo. Biasim biyata sin Imam Al-Dhahabi rahimahullah idha waqa'atil fitan patamassak bis sunnah wal jam as-samt banglaw niya abutan kamu jumato inpit na roon halawman niyo na doon kamu manggayunggong hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta doon kamu haamuin kakanong hati niya
ayaw na kamo mamisyarahan sin bisara wayron kapos pa iddahan gamayan manumtum na kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Irandi na kita manjari mang lamud-lamud sinamin di takaingatan lamuran in parkala. Amuin lari-lari na bangaon doon biya mga piagaalo kakatan sin manusia halaw man sing gumiini. Inyan katan Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa piyamiat niya ha mga kasahabatan niya hawak to sing kabuhi niya amo tinurulon na to kakahinang biya sim mga hinang niled to. Ha sabab yan madawhat na to ing kasannangan piddarain amo hindi halaw man sing gumiini labi luba na to haadlaw gana-gana. Nawangyad to iniliupas na to in mahinang doon hayan amin piyagtuyuan in sulang patuhan Rabbul Alamin na tanto sadya malawa kita ring halikusan sin amuin makalamod dito ha amuin painumun sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ummat niya isiyo hindi makainom dahil hatubigad to na insayad to ando kaylo makalamod ha mga sila amuin lupas in pag-amal nila rin di halawman sin gumiini bihan yan ampain ini mga sila amin biyeta di mabaya sumudsulga na
biya sila sin namayta, bukon sila ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pabiyayta yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, sataftariku ummati ila 73 firqa kulluhum finnar illa wahid. Mapulak kanat laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inummat ko makakapito ang tag tung katumpok magtumpok-tumpok biyayaon nagtutumpok-tumpok in mga Muslimin halawman sing gumiini. Misalin kita hambok bangsa tausog nagtutumpok-tumpok na isab di makapagsulot bihan subayhad jamaah ka ding kabayaan sin hambuok doon hayan ang pamaon in kasulutan na ang papangisab akaron na hinduan ka usab sin buko namo pahinangon ka usab sin wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bihan yan in subay ay aran sing kita niyo narang nato timbangon in biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambok daray nga kapituan tagto in mabaya sumud deng ha ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1.4% da in makasudsul ka in ini kasiyaman tagwalo 98.6% inyan katan makasud harap palawom sin narka. Naamo na yung mga sila maghinang sin hinang wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala kaya pangdaakan ubos inyaon hinangon nila nananawag-tawag sila sin inyaon katan paglasa kuno nila ha Rasul sallallahu alaihi wasallam na yung mga yan mga katawtay manghuran hinang yan sinsi apatimia ha waktu pasintahon tung gatos tagka numan tagdua hijriya hahula Egypt doon hayan amunain nahinang laungta ini hihinangon si mga sila mabaya maghinang doon hayan sarta indaawa nila ikasod nila kuno sulga sarta inyaon malasak kanila in Rasul sallallahu alaihi wasallam bihan biya na ni guro na sinwala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala niya kepang daakan wala na hinang si mga kasahabatan amin masuok para Rasul sallallahu alaihi wasallam na inyan katantan subay kita niyo mag-ayad singgin hawabaran na to hasupaya ando kaylo di kita niyo makapagkalo iwan sin udyot pamaranan na to hadlaw kana kana in sa bugat-bugat anyaya amin anyaya na to harap paginhawabaran na to himinang kita niyo sin hinang di kabayaan sin udyot pamaranan na to hinangon pag-ubos hinang na to inyad to na inyan kataan ando kaylo magbing tuod yan patao naghinang in kataan sin bunga sin hinang sinambok manusia di makaharap pakansiyo-siyo buat malengkan in uwian niya patao amoy in naghinang bihad to in amoy guwa niya asababyan na bangkaw mabaya sin makuyag biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna sa'ida liman junnibal fitan in mga sila makuyag haadlaw kana amoy nagahali deng hapit na makasud sila simbukon sila nagpunan ninang nakatubiyalikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na hamanga sila amoy in natukas sin Allah ta'ala runhan imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay kamu magsabar doon hayan in pagsabar ibadat sa lago-lago kana magsabar kita himinang simpyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala diinin kakausan na to doon hayan na bistahon ka to sa lago-lago sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta magsabar kita niyo roon hakarokalan sin Allah subhanahu wa ta'ala di nato logoson imbaran nato himinang kana inyaon karokalan sin Allah subhanahu wa ta'ala magsabar kita niyo haununo na pajatuhon sin Allah ta'ala
amuin kiadar niya kana inyaon katantan bistahun kato ibadat sintuhan na to Rabbul Alamin insyaallah subhanahu wa ta'ala kana biya na sinagi in Rasul sallallahu alaihi wasallam siya intimbangan na to dakula sin kabuhi na to pangaddatan yaon kaniya indahanan sin partala pag-agama yaon kaniya iwan sin mga kasahabatan niya in hidayat pagpatumtum yaon dain kaniya upihan na to yadto na bangkitan niyo kimugdan doon habiya sing kakainang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo aning kasabunnalan hinang ini tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala nabangaon nakasulang doon hayan in pagtawag kaniya batil kabatalan in nahinang na tanto-tanto na sadya makasud dito ha mga sila amo hindi mabaya sumud daing ha ini pasulga daing ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na in kasiyaman tagwalo iban unom ini percent lang ta inyad to katantan makakuha sila daing halikusan sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala naroon na dyan patubtubon sigkat kaniyo hawak to na to ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.